TS Storyverse, isoko y'ubumenyi, amakuru acukumbuye ndetse n'agezweho. TS Storyverse, murisanga. Mu Rwanda dufite ibintu byinshi dukunda, harimo imikino y'amaboko ndetse n'umupira w'amaguru. Imikino y'amaboko nka basketball, volleyball, handball ni imwe mu mikino isigaye irebwa cyane n'abaturarwanda. Gusa football niwo mukino ukunzwe kurusha iyindi yose mu Rwanda. Umukino wa football kimwe n'ahandi hose ku isi niwo mukino ukunzwe. Gusinzira biba gake mu ijoro, gucika ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga, guhiga kw'abakunzi bazo, kubara ibikombe buri imwe yatwaye, gushima, kunenga, nibyo biba mbere y'uyu mukino. APR FC na Rayon Sport, Thousand Hills Derby, umukino ufatwa nk'uw'amateka ndetse n'ibigwi wa mbere hano mu Rwanda. Ese amateka tubwira iki kuri iyi derby, Thousand Hills Derby? Mbere y'uko dukomeza n'amateka y'iyi derby, Thousand Hills Derby, mbibutse ko tumanza gukora subscribe ku muyoboro wa TS Storyverse. Mbahaye ikaze. Amateka arenga imyaka 30 ishize, kuko byatangiye ubwa APR FC yashingwaga mu mwaka w'1993. Ishingwa yasanze Rayon Sport ari ikipe ikomeye isanzwe itwara n'ibikombe. Ikipe ya Rayon Sport niyo kipe yatwaraga ibikombe byakinirwaga mu gihugu. Yaje ari ikipe ifite imiyoborere myiza kandi ifite n'amafaranga. Byayifashije kugura abakinnyi beza kandi bakomeye. Ibi byatumye nyuma y'imyaka 2 gusa ishinzwe ihita itwara igikombe cya shampiyona mu mwaka w'1995. Ibya APR FC ntago byarangiriye aho ngaho, kuko mu mwaka w'1996 yaje gukora amateka itwara ikindi gikombe cya shampiyona. APR FC ibiciye agahego ko kuba ikipe ya mbere itwaye ibikombe 2 bya shampiyona mu myaka 2 ikurikiranye. Rayon Sport yatangiye kubona ko ibonye umukeba kandi ukomeye. Ibi bya APR FC ntibyarangiriye aho, ahubwo yatangiye no gutwara abakinnyi ngenderwaho ibavana muri mukeba Rayon Sport. Abakinnyi barezwe na Rayon Sport bakajya bagurwa na APR FC. Aya ma ekipe yahura ugasanga APR FC itsinze Rayon Sport, bigizwemo uruhare na ba bakinnyi barezwe na Rayon Sport. Ibi byatangiye kubabaza ndetse binatera agahinda abakunzi n'abafana ba Rayon Sport. Abakunzi ndetse n'abafana ba Rayon Sport batangira kwibaza ikipe izari nshya igatangira gutwara ibikombe 2 byikurikiranya. Ibirenze byikabatwara n'abakinnyi ngenderwaho barizwe na Rayon Sport. Aha niho hatangiriye ubukeba bw'aya ma ekipe yombi, APR FC na Rayon Sport. Aya ma ekipe yombi yatangiye guhangana, imyaka irashira indi irataha, ndetse ubwo bukeba kugeza n'ubu buracyariho. Uku guhangana kunatuma nta kipe imwe ishobora gutumira indi ngo bihurire mu mukino w'ubushuti. Yewe hari n'abarenga aho ngaho tukavuga ko izi kipe zombi zihuzwa na leta. Ese wewe ubona hari igihe izi kipe zombi zizigera zihurira mu mukino w'ubushuti? Gusa amateka tubwira ko nta byigeze bibaho, yewe nta nubwo bica amarenga ko bizigera bibaho. Aya ma ekipe ni ama ekipe ahangana ku buryo budasanzwe. Iyo uyu mukino uri bube, nta mukunzi wa buri kipe imwe muri izi ngizi uryama, dore ko uwatsinzwe ashobora no kuburara, umutoza nawe watsinzwe ashobora kwirukanwa
umukinnyi watsinzwe iyi deribi ashobora kwanga umupira burundu. Umufana utsinze iyi deribi nawe yiyumva nk'aho yatwaye igikombe. Umutoza watsinze ashobora kongerwa umushahara, hanyuma umukinnyi utsinze iyi deribi ashobora kugabirirwa ishyo ry'inka. Amateka kandi akomeza avuga ko mu myaka 30 ishize APR ishinzwe ari ifite ibikombe byinshi bya shampiyona, nyamara Rayon Sport yashinzwe mbere yayo ikaba ifite ibikombe bike ugereranyije na APR. Amateka kandi atubwira ko aya makipe yombi amaze guhura inshuro 108. Muri izi kipe ya APR niyo imaze gutsindamo nyinshi kuko imaze gutsinda inshuro 47, naho Rayon Sport imaze gutsinda inshuro 33. Aya makipe yombi kandi amaze kunganya inshuro 28. Ekipe ya APR FC ni ifite agahigo ko kuba imaze kwinjiza ibitego byinshi mu mikino yose yabahuje uko ari 108, nyamara Rayon Sport ni ifite agahigo kuko ari imaze kwinjiza ibitego byinshi mu mukino umwe. Ibi byatangiye ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1996 i Nyamirambo kuri Kigali Pele Stadium yitwaga Stade Regional Nyamirambo. Icyo gihe wari umukino ukomeye cyane, wari umukino udasanzwe, wari umukino wari wateguwe n'iyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda UNR. Wari umukino wateguwe kugira ngo hakusanwe inkunga yo gusana ibyari byarangijwe n'inkongi y'umuriro muri iyi Kaminuza Nkuru y'u Rwanda UNR. Icyo gihe Rayon Sport yihanije APR FC inyagira ibitego 5-2. Abafana, abakunzi ndetse n'ubuyobozi bwa APR FC ntibuzigera bwibagirwa uyu mukino. Ibi kandi yongeye kubisubiramo ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 1997 i Remera kuri Stade Amahoro. Hari ku mukino wo guhishyikiriza igikombe yari imaze kwegukana. Icyo gihe Rayon Sport yarongeye nyagira APR FC ibitego 5-2. Abayobozi, abakinnyi ndetse n'abakunzi ba APR FC ntibazibagirwa tariki ya 18 Kanama 2001 hari muri shampiyona ubwo Rayon Sport yatsindaga APR FC ibitego 4-1. Wari umukino ukomeye, wari umukino ubabaje, wari umukino uteye agahinda ku bafana ba APR FC. Gusa ibi byabaga ari ibyishimo ku bakinnyi, abayobozi, abatoza ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport. APR FC yaje kubura igikombe cya shampiyona, maze Rayon Sport itwara shampiyona irusha mukeba APR FC inota rimwe. Icyo gihe Rayon Sport yari ifite amanota 61, naho mukeba APR FC ifite amanota 60. Gusa guhangana kwagumyeho kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2010. Umukino utuma abareba bahorana agahinda mu mutima byari ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro, cyane ko icyo gihe cyitwaga MTN Peace Cup. Uyu mukino iminota 90 isanzwe yararangiye, amakipe yombi anganya 0-0, bongeraho iminota 4 y'inyongera. Umukinnyi witwaga Yannick wa Bataleya yari umukinnyi wari warinjiye muri ikipe ya APR FC uwo mwaka, atanga pasi imwe twakwita kamenabiho, ayiha Mafisango Patrick. Yarekuye umuzinga w'ishoti, na n'ubu ngubu uwo muzinga w'ishoti iyo abareyo wibutse barota bashigukira hejuru, kuko uwo muzinga w'ishoti wa Mafisango waje kuvamo igitego. Icyo gitego nicyo cyahise gitandukanya impande zombi. Abareyo bataha barira, APR FC itwara igikombe cy'amahoro cyitwaga MTN Peace Cup. Uwo mwaka APR FC nicyo gikombe cyonyine yatwaye. Amateka tubwira ko Rayon Sport eruka gutsinda APR FC tariki ya 12 z'ukwa 8 2023 hari ku mukino wa nyuma y'igikombe kiruta ibindi mu Rwanda, Super Coupe.
ubwo Rayon Sport yatsindaga APR FC ibitego 3-0, mu gihe APR FC yeruka gutsinda Rayon Sport ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2026 iyinyagira ibitego 4-1. Nabwo hari ku mukino wa nyuma y'igikombe kiruta ibindi mu Rwanda Super Coupe. Umukino wari wabereye muri Stade Amahoro. Uyu munsi nateye ngirane, ese ko Rayon Sport ivuga ko dufise plan ishaka gutsinda APR, hagati yazo hagasigara amanota 5 ku rutonde rwa shampiyona, ese baraza kubigeraho? Hanyuma APR FC nayo ngishaka kuzuza 10 mu mikino ine, ese baraza kubigeraho? Reka tubitega amaso, cyane ko byose biba biri bubere kuri Ruhangwa Mboni. Ndabashimiye mwe twabanye muri urugendo rw'amateka ya Thousand Hills Derby, umukino ukunzwe kurusha iyindi yose mu Rwanda, APR FC na Rayon Sport. Tugura amatike tuze guhurira muri Stade Amahoro. Mukomeze kugira ibihe byiza.